Dobro jutro, moji narode. Želim vam iz ovog mog raja, kako bi ja to rekla, ovo je park Kilesberg. Često ga možda viđate na kraju mojih videa, pošto stvarno ovdje najviše odmaram svoju dušu. Podsjeća me na moje djetinjstvo, nekako jednostavno zelenilo na sve strane, možete vidjeti. Voda, jezera, imaju životinje i svašta po nešto. Danas se ovdje održava neki maraton, pa se dosta ima djece. Ja sam mislila ovako malo da snimam, ali ima jako puno djece koji trče. Poslije njih će odrasli da trče, tako da... Sad razlog mog javljanja danas, zašto se ja vama javljam, htjela sam s vama malo da popričam o jednoj temi, a to je, evo da malo vidite i mene, ustala sam malo, želim da vam pričam o poroku, u stvari želim da pitam i vas pa da mi u komentarima odgovarate. Da li vi imate neki porok, ne mislim na porok neki ovako, nego porok kad ste na zdravoj ishrani, kad ste na dijeti, da nečemu ne možete da odolite. Pa ja imam, i to veliki. Moja djeca se meni najviše smeju zbog toga, kaže, mama, svi imaju neki porok, jedu slatko, jedu kolače, jedu ovo ono, a ja, narode, nećete verovati, imam butterbrezel, se to zove ovdje, ko je u Njemačkoj zna sigurno. To je jedna obična pereca sa puterom. Znači, nenormalno, prolazi puno ljudi pa ne mogu da se opustim ono skroz da priča normalno, da ne bi rekli da sam poblasavila. Znači, nenormalno koliko ja volim tu butterbrezel, to sam htjela da kažem i evo samo da vam pokažem kako to izgleda. Ja sam jutro skupila, inače moj najveći taj moj greh i moj porok što ja ne mogu da prođem pored pekare i da ne kupim sebi tu butterbrezel. Znači, to je ono što me malo i nervira, što ne mogu bez toga. Znači, bila sam, baš sam jednom bila, probala sam da budem nedjelju dana bez ugljenih hidrata i bez svega. Ništa mi se nije jelo, ama baš ništa, ali svaki put kako prođem pored pekare, zamiriši mi ta butterbrezel, toliko mi zamiriši, toliko mi se jede, a sam izdržala jednu nedjelju dana. I znate šta sam uradila prvo kad sam prestala tih nedjelju dana? Otišla sam u pekaru i kupila butterbrezel. Eto, to je to. To je onaj moj veliki porok. Ja ne znam da li vi imate neke stvarno kad onako odete na dijetu ili ne znam nija šta, da li vam se tako dešava kao i meni. Meni je znači to najveći porok. A ja sad idem da pojedem ovu brecu pa se posle javim pa ćemo opet snimati malo. I evo me, pojela sam moj porok. Strašno kako ja ne mogu bez toga. Znači, u nedjelju dana ako prođe jednom da ja nisam pojela butterbrezel, onda to nešto nije u redu. Znači, taj dan nešto nije u redu, sam morala ujutro negdje rano da idem ili ne znam nija šta. Pa ne mogu da stignem. Inače, to će me upropastiti. Upropastit će me skroz. Eto, šta da vam kažem, evo, šetam se malo po ovome. Znači, ovo je park, a ovamo malo dalje idu auto, pa je malo bučno. Ovo je već pred kraj parka, sad silazim dole polako prema svom stanu. Ima jako puno ljudi tu, uvijek neko gleda, sluša šta ja pričam. A baš to tako i ne volim, pa onda malo prekidam videa, tako da znate da u prekidima uvijek snimam nešto. Uglavnom idem dole prema stanu, vidjet ćete znači, kako izgleda u ovome parku. To ste već vidjeli mnogo puta na kraju mojih videa, može se uvijek vidjeti. Pošto ja volim pokazati uvijek, to je za mene zdrav život. Šetnja po parkovima, šetnja po šumama i tako to. Tako da ste mog Kilesberga već dosta vidjeli. Sad ću vam malo pokazati kad silazim prema dole. Kako izgleda. Evo ovako, sad ću okrenuti. Evo znači to je na ovu stranu. I sad polako izlazimo napolje. Ovdje, znači na Kilesbergu još ima i bazen, pa danas vidim da svi su krenuli na bazen. Sa decom, bez dece. Sad izlazimo napolje. Evo kako. Znači sad već izlazimo iz parka, dolazimo na puteve, evo još ću vas malo voditi.
Htjela sam još reći za one koji su novi na mom kanalu, pošto vidim da dosta njih mi sugerišu vegan, vegetarijanstvo, vegetarijanac, šta je vegetarijanac, da znaju da ja sam ponovila u nekoliko videa da sam ja 80% vegan, otprilike, možda 70, možda nekad više, ne znam, nekad manje, sve zavisi kako mi se šta kad jede. Ne mogu još ne mogu da budem skroz totalni vegan, malo mi je to poteško, pošto i u kući uvijek često kuvam, ne mogu stalno nešto na sebe ekstra spremati, ali dobro, i moja djeca su isto vegetarijanci, tako da je meni mnogo lakše da nešto tako radim. Pošto mnogi kažu ja bi isto bila vegan ili vegetarijanska i moji htjeli da jedu. Malo je to teško ako u familiji neko jede i ne može se ostavi tako tog uvijek za sebe posebno spremati, šta ja znam, malo jeste teško. Stigla sam na Prag Satlu, koja je iz Stuttgarta, znači gdje sam. Prag Satlu je, tu ima više U-Bahna prolaze, kao što vidite. Ima i sa druge strane. Malo je jako sunce ovdje. Ovdje ću vam završiti možda svoju priču, već nemam više šta da pričam. Znači, današnja emisija je bila porok. Nisam nešto puno o tome pričala, uglavnom sam htjela, eto tamo, samo da vam kažem, u svojoj zdravo ishrane, evo otkad sam krenula zdravo ishranu, otkad sam imala hemoterapiju. Znači, za vrijeme hemoterapije sam već pomalo počela i onda sam nastavila sve do današnjeg dana. Grešim i ja ponekad. Nije uvijek baš da sam totalno na nekoj totalno zdravoj ishrani, ali se stvarno trudim da budem, eto, 80% sam vegan, 20% vegetarijanac. Meso sam jela pre i sad ga jedem samo kad odem kod svoje mame. Znači, ja nisam sad neki fanatik pa da nikad ne jedem meso. Jedem ga samo kad odem kod svoje mame, zato što znam kako ga je, da je to njeno i da je čisto i sve kako treba. Znači, moj porok. Pa onda mogu da kažem da je moj porok i to isto, da ne mogu da odolim meso kod mame. Znači to je. A što se tiče poroka ovdje, jednostavno ovdje u Njemačkoj ta butterbreze. Eto, ne znam šta dalje da vam kažem još. Otprilike rekla sam sve što sam mislila. Vi ako imate neke poroke, onda vas molim da mi to kažete. Jednostavno da vidim šta vas muči, da vas muči nešto kao i mene ili ne. I htjela sam još da vas pitam nešto, pošto možda ste primetili ovdje kod mene da se malo vidi onako kao nabubrilo i vidi se još uvijek. Ne znam da li to ima dole kod nas, čula sam da se ugrađuje, to je port se zove. Čula sam da se dole kod nas ugrađuje i da se plaća 1000 € ovdje je to besplatno. Preko toga se dobija hemoterapija da se ne bi stalno bolo iglom u vene, zato je to napravljeno. Tako da ne mislite da mi je nešto, evo jednostavno sad se vidi onako baš, evo, i to treba da operišem sad isto. Već sam možda i trebala po svome, ali po njihovom ne smijem 2 ili 3 godine. Pošto oni misle da će se vratiti ponovo pa da imam. Eto, dragi moji, ja sad završavam ovdje moj video. Šta sam vam rekla? Rekla sam, evo imam tu tramvaj za 3 minute. Ljubim vas puno i pozdravljam pa do sljedećeg puta. Ćao!